Kızım, Zülfiye diyeyim. Sen beni hatta işitmesin de. Zülfiye, ciddi misin ha yok mu? Künü tünü müzik okutasınız. Annem, tağın azgına. Buldu. Unutkan bulsan isine düşürem. Tizden mektebini tamamlısın. İmtihanların turunda oylaysın mı sen yok mu? Bana meselen çekken kızdan dersini hazırladın mı sen? Yok mu deyip sorarga hatta umaysız. Hazırladım annem, köpten hazırlap koydum. Tağın azgına jırlayım indi. Ciddi. Hazır eteğin koyda. Tizgine aşap gitem dedi. Kibitte yerip aşarga da pişirge öldürmedim. Onları kızım. Yalan ayak girmeyi küp meytirge bulayındı. Ki hazırlık ayağına. Karanı, salgın diye. Beylendiler idi şul ayakka. Salkın değil mi var? Eyde, küp sileşip durma. Derisini hazırlayan bulsan, mena buluşursun. Aşarga pişirge eğlenirsin. Kiyoga çıkıp aşarga da pişirebilmesen, irin taşlap gider misin mi? Bilesin kilsek, hazır yaşlar uyda hazırlap durmular. Ya kafede ya restoranda toklanalar. İyi kızım, bismillah etip pişirgen rizık bilen restoran rizığını çalıştırmayın desin. Seningşe, irim taşlap gitmesin deyip, men yaş gümrümünü aşsı bulmesin de ötkärüge tiyiş mi? Mine sana izgavuzdan yana söz. Elle indi irini oşatmaz da irin mi? Bilesin ki ise, yaratkan kişinin için aşarga pişiri üzü bir rahat ol. Türlüden türlüsüngüne pişiresin kilip tıra. El ulanı maktı, yaratıp aşasa. İkinci günü tağında demlerek pişiresin. Şolarına aşı tozarıp bittim deyindi mini. Bir yerinde toza tugul, mine degen, Irak halkı artık yavuklarını yaratmıyor. Men özüme irimni soylaganda, ätiyim kibikni soylayaşakman. Çünkü menim ätiden de aybet äti yok. Andy tavılmasa? Demek tapkança izleybiz. Eytten жерli tizilip tıralar idi. Kıyga kırgende şirat idi. Men eytem nindi şirat iken bu deyim. Ağlar, Zülfiye bizni soylap almaz mı iken? Şuna basıp tıraydık diler. Anne, ciddi indi sana, külme. Külmüşe bulmayı bit kızım. Birinciden, yerini soylap almıyorlar. Ona yaratıp kiyoga çıkarlar. Emine ikinciden indi. Onu izlemiyorlar. Ol üzü seni izlep taba. Meni bir kişi yaratmıyor da izlep de tapmıyor. Bizning klasta bütün kızlarning yigitleri var. Meniki gine yok. Bulur ayır bulur. Bu yaşından yigitler turunda sileşip oturmasam, eyde yok var bilen başını katırma. Meh, buluşmayalım. Mehabbet ol yok bar tugul. Mehabbet ol bilesin mi? Ye nerse indi o mehabbet? Sen bilesindir indi. Men onu bilsem idi. Bilirsin eli, bilirsin. Başın geç. Indi 17 yaşımni tuturam. Menim eli bir tapkır da gaşık bulganim yok. 100 tapkır gaşık bulursan eli. 100 yigitim bulur. Birsin taşlarsın, birsin başlarsın. Sen bit benim krasavitsa. Yok, men bir tapkır gına gaşık bulaşakmın. Ham şul kişini gümürge yarataşakmın. Amin kızım, şulay bula kürsün.
Gafı itigiz. Siz olsa tügül mü? İyi, siz kim? Olsu, dostum. Tanımıysın mılle? Nu yakışılap burayın. Zeynep, siz de gülmesiniz bu. Ne güzel. Oy, no, şu kadar tanımaslık bu güzgergen melle. Yok, tam şuna özgürmegensin. Ne kuşun Zeynep? Özgerdim. Oy, kurtayamız bit yaş bara. Oy, men başta opturap durdum meydem. Olsun musun, tügül mü deyip korap durdum. No, kimne seni mındat görürmen deyip. Başıma da kelmedi. Koralı siz Moskvada yaşayız tügül müsün? Haydık. Kozanğa mı? İyi. Bütün öyle mi? Kim bileydi? Bütün ege mi yok mu? Kus görür. No, nasıl basıp tarafız? Eyde bireciğe kirip söyleşip oturayım. Eyde, sizler konuşturayım İyi. da. Bizden kuruşmayınca nice yıllar var eken indi. No, neginde mektepni bitirgenden soň görüşken yok bit indi? Şul teklim. Şulay. Eyde. Wow, eyde. Eyde söyleşip oturayım. Kopta söz söyleşesi var. Anlatabilirsin. Etiğin nigedir kurumiyeri şolturatıp alırma. Әне, сен әтемні бек яратасың мı? Mine sen bu ne diyen söz indi? Yok, yaratасың mı? Eyt, yaratасың mı? İyi kızım, opturatasın da indi. Elbette yaratam. Ол сені? Sen işi öylesem. Hı? Mehabbet fenleri doktoru İpteş Emirhanova. Siz nişi öylesiniz? Sizin etiğiniz beni yaratam iken, yok mu iken? Yok, aytınız yaratam iken. Әне, сен артист қына боласы қалған. Әлбәттә, минем әтием сезне бик ярата. Мин моны мәхәббәт фәннәре докторы буларак әйтәм. Tukta. Sen yigitim yok deysin. Etigi kurşu uğrandagi yigit gün sayın uzata tugul müzinden. Пушкин мы? Neyindi Pushkin? Кушаматы шундай анам. Пушкин. Күдірешеші bulanga mı? Әйе. Esiniki, Zulka Mulka mı? Булса соң, Зөлфия дигәнче, зуры җиңелрәк. Kimler şimdilik? Дусларыма. Etiğin küp mi isim arasından şu isimini saylap algan. Sükümlü, şiver diyen anlatar. Әнегә ул гына сайлаган. Ә сиңа Зөлфия исеме ошамыйдымы? Миңа да шый. Тик бит күп очракта кызларга исемне әтиләр куша, ә малайларга әниләр. Әни, бәлки ул бу исемне үзенең беренче йөргән кызының исеменнән алгандыр. Синең шул турыда уйлаганың булмадымы? Юк, булмады. Әти кайткач сорыйм әле мин аннан. Юк, сорама. Әни, син нәрсә? Ой, гафу ит, кызым. Әтиеңне юк бар нәрсә белән борчыма дип кенә әйтәм иде. Ярар, әни, сорамам. Ура! Әти кайтты! Әти кайтты! Я, нәрсәләр алып кайттың инде син үзеңнең яраткан кызыңа? Нәрсә кирәк иде соң минем бәләкәй кызыма? Үсендермәле шу 17 яшьлек кызыңны. Әлеге 17 тулмаган. Тиздән тулачак. Үзе бер үзексез егетләр турында, мәхәббәт турында сөйләшә. Ә үзе? Әни! Ә үзе кичкенә бәби кебек, нәрсә алып кайттың дип сорый. Нинди егетләр ди ул? Бер нинди егетләр кирәкми безгә? Үземнең тәти кызымны әрәм итеп, бер кемгә дә бирмим. Әти! Әйе, шулай ди. Карт кыз булып, безнең янда гомер буе яшәр ди. Нәрсә булды бүген сезгә? Икегез дә кирле марлы сөйләшәсез. Әллә мине көтмәдегезме? Көттек, әтисе көттек. Да. Нәрсә дә? Азрак телевизор карагыз. Нигә? Ичмасам кешеләрнең ничек итеп от души үбешкәннәрен күрерсез. Ах, әле син шулаймы? Безне үбешергә өйрәтәсеңме? Әнисе тотаны бу әдәпсез кызны. Хәзер күрсәтәбез без аңа ничек от души үбешүне, а?
артында булышты. Kit anna. Әйе, өстәл артында алма ашап. Менә монысы булар. Әти. Ой. Күшүнү мәшәкатьләре белән бер кемне күргән дә, сөйләшкән дә юк. Яры әле менә сине очрадым. Алсу, Мәскәүне ташлап кайталар менә. Мәскәү бит әнә ипигә яккан бак кебек. Бөтенесе шунда ашкына. Ой, нәрсә бар дип беләләрдер анда. Мин мәсәлән Мәскәүнең шау-шуына бер көндә түзә алмыйм. Ияләшсәң түзәсең. Анда тормыш бөтенләй икенче. Манда яңа ипподром төзелгәч, Самат Шавкатовичны чакыртып алдылар бит. Алай иттең, булай иттең, тәки Самат үзеңә караттың бит, ну булганда инде үзең. Мин бары тик үземнең бәхетем өчен, яраткан кешем өчен көрәштем. Бары шул гына. Тормыш үзең беләсең, көрәштән тора. Карала Алсу. Мәскәүдәге фатирыбыз калгандыр бит инде. Әйе, фатирыбыз бик әйбәт иде. Анда Саматның әнисе яши. Мәктәпне бетергәч, улыбызны Мәскәүдә тотырбыз дип уйлыйбыз. Бәлки шунда төпләнеп тә калыр. Карала, улың берәү генәме? Җитәр. Хәзерге заманда шуннан артыгы кирәкми дә. Антында кеше итәргә кирәк әле. Аннан үзебез өчен дә яшәргә кирәк ич. Карала, мине сөйләтәсең дә мине сөйләтәсең. Үзең турында берни дә сөйләмисең. Үзеңнең хәлләрең ничек соң? Авылга кайткалыйсызмы? Авылга кайтабыз. Әни ялгыз калды бит. Булышып торырга кирәк. Зәйләп, гафу ит, бер генә минут. Мин бит срочно Самат Шавкатовичка шалтыратырга тиешем. Җәмәгать, безнең алда бик зур бурыч артыра. Һәм без арны җиренә җиткереп, башкарып чыгарга тиеш. Гафу итегез. Бер минутка. Самат Шавкатович, хәлләрегез ничек? Алсу, син нәрсә инде? Минем монда киңәшмә бара. Кешең юкмы әллә? Шулаймыни? Ярар, ярар. Яхшы булса бик әйбәт. Шалтыратып аптыратма мине. Пока. Нәрсәдә калган идек без? Ну, минем ике шибәр матур кызым бар. Икәү, әйе. Бер дигән ирем бар. Бизнесмен. Эшлисеңме? Юк инде. Минем шикелле икән. Шуннан шу, ул хәтта аларның өенә дә килеп йөри. Һәрбер йөргән егетне өйгә чакырмыйлар инде. Шул егет белән тәгаен очрашкан очракта гына, кияүгә чыгар алдында гына әти-әнигә күрсәтәләр. Юк, Сәриянең әнисе егетнең нинди икәнен белеп торып, килеп йөрсен дигән. Анысы шулай. Өлкәннәр күбрәк беләләр. Монда да дөрестлек бар. Тик бөтен нәрсәне күреп тә, белеп тә бетереп булмый. Йөргәндә алар барысы да әйбәт. Безнең әти йөргәндә дә әйбәт булгандыр ич. Хәзер дә әйбәт. Андыйлар сирәк, кызым. Бәхете шул. Бәхет кемгәдер елмая, кемгәдер юк. Әни, без синең белән шундый бәхетле. Синең менә дигән ирең, минем менә дигән әтием бар. Әтиеңне мактыйсың да, әтиеңне мактыйсың.
Elleğinde eniğin aşar mı? Emiyim tağıday betrek. Ey telkideyinde jır kızım. Atigi yigitke kelgende. Neydi yigit ultağın? Tegeyindi, Pushkin. Oşamıyorum ya. Bir günlük tuttum da şulay deyip ettim. Ucu tağıp kelemedi. Özün şunday halde kalma, kızı. Min mi? Bir koşanda. Ey kırlançık. Bigrek maturaygan indi kazan. Hey, özümüzden saklanıp duyalmıyoruz. Günden gün Zuraya, Kazan, günden gün Maturaya. Yırtlar salıp karılar da. Ay, soluğun solalarda barbır jitmek. Kimler gine yaşaydır yanında? Eytmedi. Kayvır kişinin işir fatir. Kayvırların birevde yok. Sizge fatir bilgenlerdir bitinde. Bir nişe. Koyu yaşır geldi. Bir meseleler mında koytmağında bulurdik. Dürüstün güne etkende benim bir güne de koytasım kilmedi. Somatı şopturattı. Tatarstan'a koyttuk da Tatarstan'a koyttuk. Oğulga da yakın bulurdu. O bit uzun bilesin oğulsuz yaşa olmayı. Yakışılap burnaşı bitkeş oğulga zor yurt kılır ayser. Babasının yurtu tuzlu bitindi. Şu nizge salmakşı bulayındı. Ulanlar zor iken el sizin. Ansız bulmay. Yoksa benim etinin de yırtışa bidi. Somatını bilesin bitindi. Ussuzlu. Onu kabul sana. Karakteri var idi şok. Hazır da şundayma. Dışkı kıyafet özgerse de karakter özgermiyor. Hatın kız nersege? Hatın kız ul irlerini joylap, maylap durursun. Yok asım. Gel joylap maylap da bitirip bulmay. Joylamasak özü bizge ağırga turu kile. Ay Asu, yaş çağında nindiydin? Aman şunday kalgan sana bir de özgermeyesin sine. Etmemiş, karakter özgermiyor. Ey Asu. Yarın söyleştik. Liliye, ertege işte ballar yurtuna barabız deyip söyleşkenik. Benim şol hatlı işim köp. Özüngine yigitler bilen barıp kaytsam neçe gerek bulur eken? Min barıgın bara alamansa, tek betalar barıbır seni kütüp duralar. Nege şul hatlı yaratalar eken seni balalar? Ama bunda işiler hanımlar. Mine yaratmıyorlar mı? Andilar da yaratalardır. Tek min başkalarga yaratırga gerek bilmem. Munda yerini yaratmasına mümkün misin? Özü şiber, özü akıllı, özü boy. Şol baylığıma kızıksalar da indi. Olay deme. Kızıgırday eyvirler jiterli gelim da. Ya. Yarar. Olay da matursun bitinde eyde. Yat. Ertege tutturasılar. Ha! Min tizginden derse deyip gülüşürsüz, Ya ettigiz indi? Ettiydi. Kızım, sen betinde kişkine kız tugul, zor üstün. Birinciden, kışı bölmesine kirgende, şakıp kirge gerek. İkinciden, senin şekilli zor kızlar, bulaytıp etileri yanında yatıp durmuyorlar. Bu edepsizlik, şöyle bir tetisi. Birinciden, bu kışı bulması tugul. Etiyim bilen eniyim bulması. İkinciden, min zor üstün dipinde hazır yaratkan etiyimni de kışaklarga yaramayım beni.
Her nersenin şiği bula. Kızım. Üzüm sileşen. Üzüm sileşen. Zülfiye. Hoş diyeyim. Kızım. Zülfiye. Hoş hele. Şamil. Hı? Zülfiye işini biklep koygan koşmay. Kızım. Kızım. Aşağı. Ey, biz bebi deyip seni artık nazlap irkelep üstündürü bitirdik şu. Sen bitinde zor üstün. Sana bitinde 17 yaş tula. Sen bitinde zor kız. Biraz gına etiğin aldığında uyalabilirge tiyişsin. Subhanallah, bar jirin formulaşkan. Şulay bulaş üzümde zor kızlar gibi tut. Belki men özüm gayıplıdır. Köp nerseni vaktinde anlatmağımındır. Үсіп жеткеніңні сезмеде қалғанмын шол. Кішкене қызлар gibi қыланмайлар енді қызым. Зорлар тыйнақ бұларға тиеш. Onlar өзің бізге телевизор қарағыз дейсің. Өзің кинолар қарайсың еш. Біз бөлмеден ешлемебіз. Siz mi? Siz kortlar iş indi. Ey kızım. Бигрәк бала шағадан енді сен. Yarar. Başka birigisini de kuşaklamam da, öpmem de. Eli yalına sorarsız. Zülfiye, bir kilip kuşaklamazsın mı? Öp eli bizni diyersiz. Mindən andı nazlar, irkelevler kütmezsiz. Yarar kızım. Eyde. Tanışıyorlar. Demletişler. İyi. Bir o gündü kızım. Mine, başlandı indi. Ey kızım. Tanışıyorlar falan. Qayttın mı sen Matigim? Nöşlepten karıştın indi. Oğlum zide yok mu lan? Qaytmadı hele. Hazır qaytıp jitem deyip şaltırattı. Aşlısın mı? Yok aşısı kelmey bugün bir zanның tuğan kınıydı, sonda boldum. Manda da şoq helikene. Мәскеуде toy bitkendім, o toylardan, tuğan günlerden. İşmasdan şaldatasın kalgan. Aşarga әзіремеген болар едім. Ne kelle özünü açtırmakçı bulasın mı? Hele oğlunun da aşısı var mı? Altıdan soң aşamağını bilesin bitindi. Ona әлі холодильник толар еді. Ya bugün vakitini neşe kozdurdun? Tağın kibitte yerdin mi? O, mine, isime tışırdın. Bilesin mi kimle bugün gördüm? Zeynep, ne? Kimsin o? Nişindi kim? Bizden bilen birge okugan Zeynep. Bizning bilan Zeynep isimli kız okudu mu ne? İyi. Alo? Ana hayırlı keş? Yarar. İtege halitir biz. Nişede? Yarar sabah oğuz. İyi nasıl dedin alesin? Mine şu Zeynep bilen işraştık. Şunday özgergen. O'zi aytmagin bo'lsa, u ekanligin boshima kirmasdi. Qortaygan. Men de shubay qortayganmikan alla deb qo'rqib, salonga kirib, o'zimga massaj, makiyaj yasab chiqdim. Motormi men sanma. Yaratansingmi meni? Qorani, yosh qizlarni ko'zlasang, keragini berarman. Jüller satıp durmalı. Kızlar koygusu deyimindi. Ana, oğun koytkandır, var korsa ol. Ye verse, tanışlandı mı?
Bir bala inде. Иркәләп бузып бетердек. Ата-ана баласын артык яратса, бик яхшыга итми диләр. Дөрес икән. Сабый чактан наз күрмәгән балалардан да җүңле кешеләр чыкмый. Алар усал, әшәки кыргый булып үсәләр. Балалар йортындагыларны күреп торасың бит. Артык яратуда яхшыга китерми инде. Син беләсеңдер, син педагог булган кеше ич. Син дә инде, Шамил, күреп торасың ич. Кызың формулашкан. Үзең нәти кеше буларак әзгенә нормада тотарга кирәк. Мин нишләгәнсең? Ничә яшьтә булмасын ул минем өчен? Һәр вакыт бала булып кала бит. Ансы шулай. Тик һәр нәрсәнең чамасы булырга тиеш. Итәгать дигән нәрсә бар. Ярар. Нишлә? Мин аны аңлыйм. Аның да кемнедер яратасы, кемгәдер гашыйк буласы килә. Ул егет әле табылмаган. Бу яшьтә нинди ярату дию? Бигрәк балачага ишәләү. Сиңа шулай тоела гына ул. Үзең ничә яшьтә яраттың соң? Ярар. Әйдә җыклыйбыз. Балайда көн авыр булды.